Kao što ste vidjeli u naslovu, 1000 subscribera. Ljudi, 1000 subscribera. Prije svega želim da vam se zahvalim na izdvojenom vremenu, na svakom lajku, na svakom dislajku, na svakom komentaru, bilo pozitivnom ili negativnom, jer da nije vas ne bi bilo ni ovog kanala, tako da beskrajno hvala. Također moram da se zahvalim bliskim ljudima koji su zaista bili moja podrška od samog starta, ali moram da izdvojim Marka koji mi je pomogao da ovaj kanal zaživi i opstane do dan danas, također Sephora parfimerijama, Bellodore parfimeriji, Depelux Distributionu i Cosmetics Labu. Želim da se zahvalim i drugim blogerima, pre svega Igoru Jeremiću, poznatijem kao Scenttertainer u parfemskom svetu, i mogu da kažem da je to najpoznatiji parfemski bloger u Srbiji, u regionu, a i šire. Hvala mu na prenesenom znanju, hvala mu na bezrezervnoj podršci. Također hvala Žarku sa kanala Holokron, hvala Lazaru sa kanala Srpski Artgazam, Pavlu sa kanala Fragrance Trip, Jovanu Dašiću koji mi je bio gost jednom prilikom sa kanala Jovan Dašić, također Stanoju Budimkiću koji je naš najpoznatiji model i tiktoker koji mi je također bio gost, i čest gost u mojim vidijima jeste operska pevačica, moja draga kuma Marija Mitić koja mi je ulepšala mnogo videa. Također kada sam bila na samom početku dobila sam jedan divan poklon od umetnika iz Sarajeva, u pitanju je Amar Ajdinović, svakako ću vam ostaviti njegov link u opisu videa, karikaturista, inače slikar. Amar, mnogo hvala na ovom poklonu, evo konačno sam izradila sliku koja će negdje biti deo setupa u budućnosti. Što se tiče planova za budućnost, planiram da upgradeujem svoja videa svakako i da opravdam vaše poverenje. S obzirom da brojimo zajednicu od 1000 članova, dakle ljudi 1000 članova, pišite mi što više na Instagramu, na Facebooku da bih vidjela koje teme vas interesuju i da negdje zajedno učestvujemo u izgradnji ovog kanala. I sada možda najinteresantniji deo videa jeste giveaway. Neću vam otkrivati o čemu se tačno radi, samo mogu da kažem da verujem da ćete biti zaista oduševljeni. Ovih dana do petka izaći će video o giveawayu gdje ću da vas upoznam sa poklonom koji ulazi u giveaway i također sa pravilima. To bi bilo sve od mene za danas, obavezno subscribe na moj kanal, zapratite me na Instagramu, ostavit ću vam svakako link u opisu videa. Mi se vidimo uskoro u giveaway videu, a do tada sve najbolje. Ćao!